Kwa miaka 86 ngucanio ya mugunda wa Mwea koretwo yakiriirie gatagati ga kaunti ya Kirinyaga na Embu. Kiuria kinene ari no wagiriire ni kugairwo mugunda ucio na kunina kaimana witangi wa thakame uria umanite na ngucanio ya mugunda uyu. Seria wa Mbora muikare thi ugo muraiga mukirwo ni thirikari mpaka wa leo, na watu wako na mataito na serikali haijafanya mpango ya kupeleka beneficiaries huko. Mugunda uyu ni wandu ma Kirinyaga, ti wandu ma Embu. Ikambindi sasa bradhangu atoroke, manake aliogopa hata ng'ombe walitoroka wakawaacha, na kwa njia hiyo aliweza kupigwa risasi. Nyitanira na mwandiki witu Kamau wa Mwangi muthenya wa kiumia thaa 3 agikurehera riboti ya mwanya igie ngucanio ya mugunda wa Mwea ng'undu ya Maithori.